Znači, bez raka, bol nevjerovatna, ne želite vjerovati da je istina, znate da je istina, osjećate se jadno, bespomoćno, izigrano, razočarano, povrijeđeno, sve. Osjećaj kakve Ivana Grabar nije osjetila nikada prije, jer nikada je do tada partner nije prevario. Suprugova nevjera zadala joj je ožiljak za cijeli život. Kao i većina, i njihova je ljubav počela idilično. Znači, vjenčali smo se isključivo iz ljubavi, iz te neke potrebe da smo stalno zajedno. Oženili se, dobili smo dijete, sve je teklo nekim normalnim tijekom, kao što svi brakovi počinju ili veze koje vode prema braku. Vjerovala je kako ima savršenu obitelj. Ljubav, čini se, ponekad doista može biti slijepa. Moj bivši muž je jedan izuzetno šarmantan gospodin, vrlo zabavan, zgodan, dapače, bez obzira što je stariji od mene, sad 13 godina i onda je. Ja se osjećala kao žena, mlada žena, majka, izuzetno i voljeno i paženo i maženo. Mazila je i pazila i ona njega. Tako je, kaže, odgojena. Porijeklom Slavonka, vrijedna, dobra kuharica, katolkinja. Smatram da sam bila dobra supruga. Trudila sam se doma sve napraviti. Mislim da sve ono što doma treba biti je bilo kako treba. Brinula sam se za dijete, za njega, kuhala, spremala. I peglala košulje koje je poslije svlačila druga žena. Ja nisam ništa primijetila se događa sa strane i zato me to sve skupa toliko šokiralo i povrijedilo. A onda je jedan telefonski poziv promijenio sve. To je bio onako jedan filmski ulet. A došla je ispred kuće, nazvala je na fiksni telefon. Javila sam se ja njoj, pitala što je moj bivši muž napravio, zbog čega ti pozivi, šta se desilo. I onda smo se našle. Sjesti sa ženom koja 6 godina spava s vašim mužem. Bio je to zalogaj koji je Ivana morala progutati. Pa rekla mi je istinu. Ona mi je odmah rekla istinu, ona je jako plakala, njoj je bilo jako teško. To je žena koju ja i dan danas kad se vidimo je pozdravim, ja je stvarno želim svu sreću. A on je lagao. I sve negirao, nastojeći uvjeriti Ivanu da pokušaju spasiti brak. Pristala je, željela mu je vjerovati da će sve opet biti kako je nekada bilo. No sumnja ju je izjedala. Pratila sam ga, provjeravala sam u telefone, svašta sam radila dok sebe toliko nisam izmučila da bi ga u noći dok on spava mirisala dalje miriši na neku drugu ženu ili tako. Znači sebe sam gotovo izludila u toj priči. Nakon što sam pratila njega, onda sam išla pratiti nju. Znači, žene, nemojte to raditi jer same sebe ponižavate, to je tako jadno. Ulovila sam njega gdje je dovezao pred kuću i gdje su se oni poljubili u auto. Ja sam gledala iz nekog grmića kao neki kriminalac i to me je, ne znam, u tom trenu ne možete ni plakat, ni smijat se, ni vrištat. Došla sam do auta, mislila sam nju zabit. U tom trenutku sam je mislila istuć. Mislim, nisam nikad nikog istukla, nisam nasilan tip. Krenula sam u stvari prema njenoj strani auta, ona se baš prepala jer ja ne znam kako sam ja izgledala. Očigledno su mi oči bile ko 2 puna mjeseca, ali samo sam došla do njegove strane i rekla razgovarat ćemo doma. To je bilo to. U tom trenutku njihov je brak bio gotov. Pa postoji onaj jedan sindrom izreka, kako hoćete, slomljeno srce. Meni se to stvarno dogodilo. Ja sam sebe okrivljavala. Ja sam se smatrala nesposobnom zadržati obitelj. Ali ono što je mene do kraja pokopalo je ta neka pad samopouzdanja, lagana depresija, nevoljenost, nepripadanje nekome, neuspjeh. Šta ću sada ja sam sama, zašto je on mene, postavljanje x pitanja, zašto ona, zbog čega ne ja, šta ona ima, šta ja nemam. Stanje u koje je upala dovelo ju je do teške bolesti i onda je samo jednoga dana rekla dosta. Razvod nije najgora stvar koja se može dogoditi. Postoje puno gore stvari. Zato si ne dozvolite da vas to pojede i uništi. Njoj je pomoglo pisanje.
svoje je osjećaje i misli pretočila u 2 knjige. Tek kad je na taj način sve otpustila, uspjela je oprostiti bivšem suprugu i otvoriti se novoj ljubavi. Mnoge su srodne duše prošle kroz njezin život. Pripremaju je, kaže, za onog pravog. Postoji pravi kad smo spremni. Storm shade.